iteka ryose. Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiranye Roni Magazine, nshimira cyane wowe wahisemo kubana natwe nk'uko natwe turi kumwe nawe ubu ni iteka ryose, ukanda kuri subscribe nawe uduha ibitekerezo byawe muri comment. Ndabashimira cyane, murakoze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rwa kaminuza 10 za mbere mu Rwanda. Niba wifuza kumenya kaminuza wakwigamo ukaba wizeye ko uzarangiza uri ku isoko ry'umurimo ukenewe, cyangwa se ukaba wifuza kumenya kaminuza wakwigishamo umwana wawe akazahava ari intyoza, ntucikwe. Njye nitwa Ronikenko, Romuald niyo gisubizo. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Institute of Legal Practice and Development. Iyi ikaba ari kaminuza iherereye mu karere ka Nyanza. Ku mwanya wa 9 tuhasanga Institut Polytechnique de Byumba. Iyi ikaba iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda ahitwa Byumba, ni mu karere ka Gicumbi. Iyi kaminuza yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2006. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Kim University. Iyi ikaba ari Kigali Institute of Management, ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Iyi kaminuza rero yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2006, muri iyi minsi muri 2020 ubwo yafungaga imiryango by'igihe gitoya. Ikaba yari iyobowe na Vice Chancellor witwa Professor Dosan Musweki. Ku mwanya wa 7 tuhasanga University of Ray Adventist of Kigali, INIRAC. Ifite rero icyicaro mu mujyi wa Kigali. Iyi ikaba ari kaminuza yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1997. Ku mwanya wa 6 tuhasanga Adventist University of Central Africa, AUCA. Iyi ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Ikaba ari kaminuza ifite campus zigera kuri 2. Yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1978. Ubu ngubu ishobora kwakira abanyeshuri bagera ku bihumbi 4. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Institut d'Enseignement Supérieur de Ruhengeri, INES Ruhengeri. Ikaba ari kaminuza gatolika iri muri Diocese Gatolika ya Ruhengeri, ifite icyicaro ahitwa mu Ruhengeri, ni mu karere ka Musanze. Iyi INES rero ikaba yarashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2003. Ku mwanya wa 4 tuhasanga Université Libre de Kigali, ILK, Independent University of Kigali. Ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali. Iyi ikaba ari kaminuza yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1996. Ku mwanya wa 3 tuhasanga Kibogora Polytechnic University. Iyi ni kaminuza iherereye mu karere ka Rusizi na Nyamasheke. Ikaba yarashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ku mwanya wa 2 tuhasanga University of Kigali, UK. Iyi kaminuza ifite icyicaro mu mujyi wa Kigali, ariko ikagira n'irindi shami mu karere ka Musanze. Yashinzwe tariki ya 15 Werurwe 1996. Yashinzwe na Professor Dr. Rwigamba Barinda. Ubu ikaba iyobowe na Vice Chancellor Dr. Sekibibi Ezekiel ndetse na Chancellor Dr. Kalisa Mbanda. Ku mwanya wa mbere ku isonga tuhasanga Kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda. Iyi kaminuza ifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Kigali. Ikaba yarashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 nyuma yo kwihuza k'udushami tugiye dutandukanye turimo icyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, National University of Rwanda, hakabamo Kigali Institute of Health KHI, hakabamo
KIE Kigali Institute of Education n'utundi dushami tugiye dutandukanye. Ubu rero ikaba ifite amashami atandukanye hirya no hino mu gihugu agera kuri 6. Iyi kaminuza ifite abanyeshuri bagera ku 30,445. Muri aba ngaba hakaba harimo aba undergraduate bagera ku 28,875. Iyi kaminuza ifite administrative staff irimo abantu 816 na academic staff irimo abantu 1,450. Wakoze cyane kureba iyi video. Nitwa Ronikenko Romuald niyo gisubizo. Hari igitekerezo ufite wakidusangiza aho hasi muri comment. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze kuri iyi chaîne, kanda subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ubane natwe ubu n'iteka ryose nkuko natwe turi kumwe nawe ubu n'iteka ryose. It's now and forever. Roni Magazine tuzahorana nawe ubu n'iteka ryose. Ciao, ndabakunda cyane naho mu kiganiro cy'ubutaha.